aya basi akuye umunsi no kutwinjiye ndetse dutanguranya ahantu hari umushoferi yariko yinjiza mabuja we mu modoka arangije atangura kumwambika umusentire umushoferi ntakindi yakoze yamuhaye pizza yahaye pizza mabuja we mabuja yarumiwe ariko ibingibi ukoze ni ibiki mabuja ndakwinginze umbabarire sobuje nawe nyene yaraje mbabarire ibingibi nkoze ni yagisida nawe ndebera umushoferi asomye mabuja warangije mu bwati ibingibi bibaye ni yagisida mbabarire mombe wajeje nahejeje arangije yitera nyene ibirungo kubera ko umushoferi yamukuye kibirungo byo kumunwa akuye umunsi no kutwinjiye atagutinda umugabo yarabirebye ariko sheri ese ko wisize uko nguko ko mbona byagusanzaye ko byo ngibyo wisize narakubujije kuzurisiga nabi uko wisiga nkaho menguriye ubwa bukobwa bwo ku mihanda kandi wewe uri umugore wanje w'umukire ibyo bintu rero byikureko kombo umugore ntabwo yisize nabi ahubwo ni chauffeurage amuhabizo rangije asanzaza ibintu yisize mva nyine mbabarire hani umugore yasabye imbabazi umugabo nyine avuga ati mbabarire nisize nabi mbabarire yararebye chauffeur acamo byati ibingibi bibaye ni yagisida ngo sinarimba ishaka kandi shabikoza bishaka umva rero ubungu wadutwara muri restaurant je n'umugabo wanje umugabo abyumvise oya shiri je wundi nta kuntu naje muri restaurant wapi ejo narakubwiye ubundi ko mfise urugendo rw'akazi nari nabyibagiwe mbabarire cyane ko ufite nanibagiwe ejo ko ufite urugendo rw'akazi mombi erega ibyo ngibyo ntibyantungura ngo wibagiwe buri gihe wama wibagira ibyo ndakubwira byose mugabo umva shoferi we umugore wanje numvise ko yipfuza kuja muri restaurant uyu munsi nimba bishaka uramutwara ku mugoroba sawa ndabyumva ni shoferi umva rero ubungu wantwara muhira nkagena kuruhuka kuko ejo mfite urugendo rw'akazi n'umugabo n'umukire ari muri babagabo bamwe usanga bafata ingendo baja mu bindi bihugu bagiye mu bintu by'ama business umugore yaraje ni mwijoro umugabo we araryamye nyene aruhuke kuko ejo afite urugendo rw'akazi umugore arangije yaraje yambaye agakanzu ni mwijoro mu cumba c'umugabo we mompe nari nkukumbuye nyine nari nshaka uyu mwanya ko nabandi kumwe nawe ndetse n'ahandi muri restaurant sinagiye kubera ko navuga ati nta kurumundi nakwijana nje nyine ntari kumwe nawe nari nkeneye kuba ndi kumwe nawe mombi umugore yararebye wari karabibwira ntari karamusubiza umugabo we yiryamiye nibyo umugore reka aravuga nta nuko anabyitayeho umugore arangije aripfumbura ariko je nagukora iki atariko je nagukora iki arangije aramureba ariko buri gihe namanza nkagerageza uburyo bwose nakwegera ngo ndabe mu by'ukuri ko wanyitaho ko wantetesha ariko ntiwigira mu by'ukuri unyitaho sinzi cyakubayeho mwino misi kukanya haraje undi umugabo yamufashe ukuboko kumbe ni wa mushoferi wabo umugore yararebye gisanze ari wa mushoferi wabo yinjiye mu cyumba umva ndabizi neza ko umugabo wawe atakwitaho nkuko bikwiriwe ariko muri kano kanya nanje inje kukwitaho rino joro urebe witonze kubera ko uri umugore mwiza cyane harangije yavuze ati kubera ko uri umugore mwiza cyane nje nkeneye kukwitaho yaramuhaye pizza kuri mabuja we umva umugabo wanje ari ngaha wikora ibyo ngibyo ndabizi ko umugabo wari ngaha ariko arasinziriye
nubwo twabikora ntiyatubona nimba bakora ibiki debere nawe bakunda usanga abantu bishize mu byago umugabo arasinziriye ariko umusore nawe aje avuga ati ndabizi neza ko umugabo wawe atakwitaho ariko nanje muri kano kanya mwari no joro nje kukwitaho nje kuguha keya umugabo wawe atahora guha nawe ndebera umushoferi shaho kungene yishira mu byago umugabo w'umugore arasinziriye ariko shoferi nawe ndebera ibyatanguye ororo nawe ndebere umugore nawe yaremeye mu cyumba shaho kimwe hano umugabo abyutse akabona uri gukora ibi ngibi sinzi ibyo wamusobanurira sinzi ko wamusobanurira ngo we ntabwo nyitaho naronsa abanyitaho kukurusha nawe ndebe harahiye iryo joro kumbe umugore yarota umugore yarota nyakasani umugore yarota ariko ararazirana wa mushoferi bari kuwatwika kumbe umushoferi ntiyigeze aza mu kino gitanda umugore nibyo ariko aratekereza ariko ibi ngibi biko birambaho nibiki umugabo yarabyumvise arangije arabyuka sheri ese habaye ibiki kumbona uri kurikanga nyene ngize inzozi mbi none se ibyo ngibyo kurarota ni ibiki hano shaho sinzi ko wabwira umugabo wawe sinzi ko acumubwira nako ndota umushoferi wacu arika oya shiri mbabariye cyane ibyo ndiko ndarota nanje ubwanje nabyibagiwe urangicira ryama gusa umugore yatubwiye ati ese kubera iki mwino minsi udasigaye unyitaho niki kicabaye ese niki nagukoreye umugore nta kindi yakoze yararyamye bisa nkaho nyene umugabo we adasigaye amuhakeya barakukana ni mu gatondo umugabo nyene yapakiye ishakoshi kugira ngo agende yigire mu kazi afata urugendo rw'akazi umugore nawe yarabyutse hani mwaraye neza kandi urasa neza twaraye neza ndabizi ko nsa neza ndabizi oya shiri wicunyishura uko nguko ese shiri wandakariye ariko sha sinindi yakubwiye ko nakurakariye mfajengira mfata urugendo ngende ndabizi kugira ugende bisa nkaho umugore ari ikintu ashaka kumusaba gusaba umugabo we umva rero ukuri mfite ubwoba bw'uko ugiye kunsiga ngaha ndi njenyene uye ntabwo uri ngaha wenyene umushoferi wacu asanzwe aba mwaru no rugo rero azakurinda ndetse azakwitaho mu minsi nzaba ndi ku kazi oya ndabyanse wowe ufite kubyemera kubera ko nta minsi nzamarayo ngiye kumarayo umwaka umwe gusa nawe ndebe ngo nta minsi nzamarayo shaho kandi agiye kumarayo umwaka umwe wose shira umwaka umwe ni munini shiri ariko nifuza ko jewe nawe twaje nabazi mombe tujane ngo iki kuye ntibyakunda mfite kugenda njenje nyine ntibyakunda kore nyene yumvise ko umugabo we yageragende ku kazi ngo azamarayo umwaka wose ariko aramusabye ati wanyemereye basi tukacana kwa kazi ugiyemo tukiberayo mombe turi kumwe winsiga njenye umugabo aramubwiye ati wapi umushoferi wacu ari ngaha azakwitaho muzaba muri kumwe nta rungu uzogira mwaraye mabuja good morning namwe mumeze neza cyane gose tumeze neza hama ese ko mbona umenga warakaye ufite ibitekerezo byinshi ese hari kibazo wa nta mpamvu yo kumbaza uko nta mpamvu nimwe wewe yatuma mbaza ayo magambo musore arangije aramwegera
umva jewe mba nshaka kumenya uko wewe umerewe. Nimba umerewe neza nkabimenya, nimba umerewe nabi nkabimenya nabyo nyine. Umusore arangije yamwegiragira muhe bitso nka mbere kuri mabuja we yaramwiyatse. Mabuja yaramwiyatse. Ese bingibi uri kurakora nibiki? Kubera iki usigaye untinyuka uko nguko? Fanyene nabonye ubabaye cyane rero nari nshaka kuguha ibyishimo. Nyagasani va musore, ubu ngubu utanguye kuntinyuka. N'ubu ngubu nshatse nakwirukana. We nta kintu wankorera catuma ngira ibyishimo. Musore arangije yamufashe ikiganza. Va wewe umugore mwiza nkawe buri gihe abakwiriwe mu by'ukuri sura yama yishimye. Rero mu gihe nawe ndakubona mu by'ukuri ubabaye birambabaza rero kukubona ubabaye. Mba ndi kungerageza mu by'ukuri kuguha ibyishimo ku maso nkubone uri kumwenyura. Kandi ikindi kimbabaza nuko iyo nkurebye uri kumwe n'umugabo wawe nama mbona isura yawe ibabaye atabyishimo mfise. Rero birambabaza cyane. Umva ibingibi ntibikureba. Ibingibi ntibikureba. Wowe nta na kimwe uzi ku rukundo rwacu je n'umugabo wanje. Kandi ntufite kubimenya. Kuko si byawe ntibikureba. Ego bishobora kuba bitandeba, ariko jewe ndi umushoferi wanyu. Umva amagambo. Jewe ndi umushoferi wanyu. Ndazi buri kimwe kuri mwebwe babiri, wewe n'umugabo wawe. Umugabo wawe ndamuzi ndetse na wewe ndakuzi. Ngo ngwiki? Yesu ushatse gusobanura iki? Ushatse gusobanura iki? Umusore yaravuze ati umugabo wawe ndamuzi ndetse na wewe ubwawe ndakuzi. Kubera ko jewe ndi umushoferi wanyu. Nyine mu majambo make, aho umugabo wawe yamaja ninje ndahamutwara, nije menya aho yagiye buri munsi, ndetse na wewe aho wamuja mba ndahazi kuko nije wenda gutwara. Umva amagambo. Umusore nakindi yakoze yabwiye umugore ati injira mu modoka mugo. Nako mabuja injira mu modoka. Ibyo ngiye gukwereka nawe uraza kubyibonera ubwawe. Uraza kubyiboneshereza amaso yawe. Ibyo ngiye kukwereka. Yesu umusore agiye kwereka iki uno mugore? Reka nizere kutari kurankinisha. Reka nizere kutari kurankinisha. Umusore yamwinjije muri kabagidage k'imodoka. Ati ibyo ngiye kukwereka uraza kubyibonera n'amaso yawe. Umusore nakindi yakoze yapfunze imodoka. Yamwugaraniye muri kabagidage k'imodoka. Ako kanya wa mugabo yaraje agira bika ibikapo bye. Umusore arangije amwitambika mubwiye ati nyakubahwa reka ibikapo ndabigushirire muri bagidage y'imodoka. Yewe urakoze cyane. Kumba umusore ahisha no mugabo ko nyine yashatse. Uno mugabo ntavura abona ko nyuma y'imodoka hariyo wa mugore, hariyo umugore we. Ari wasanga ari by'umusore ari gupanga. Umusore arangije yafashe cya gikapu agishira muri kabagidage k'imodoka. Umugabo arangije yinjiye mu modoka kandi umugabo ntiyigeze abona ko umugore we ari mu modoka. Umugabo arangije abona hari abamutelefone. Nyakubahwa, ese ko numvise mugira mugende gufata indege mbajane kuri airport, mbajane ku kibuga c'indege cyane? Byanyabyo warukunjena ku kibuga c'indege, ariko muri kano kanya hari umuntu nkeneye ko tujana. Hari umuntu nkeneye ko tujana mu gihugu je ngiyemo. Mugabo niyo magambo yabwiye umushoferi amubwiye ati munjana ku kibuga c'indege muri kano kanya. Hari umuntu ngiye guhitana. Nkeneye ko tujana nyine ku kibuga c'indege kugira ngo tujane mu rugendo rwa business. Niyo magambo yamubwiye. Umusore nakindi yakoze
bamutwaye aho hantu akeneye guhitana uwo muntu ubundi bajane mu ico gihugu uno mugabo agiyemo. Mugabo yaraje nawe ndebera umuntu agiye guhitana, yagiye guhitana ninja. Squiti ati nari nkukumbuye cyane, umva nanje nari nkukumbuye nawe ndebere. Musore nakindi akoze wa mushoferi yaraje inyuma y'imodoka arangije yuguruye kabagidagi yereke wa mugore. Bisa nkaho no musore mu byukuri y'amagambo yabwira no mugore amubwiye ati mwese ndabazi kuko jende umushoferi wanyu namanzi aho mwama muja, rero aho umugabo wawe yamaje ndahazi ngo ngende kuhakwereka. Bisa nkaho ari byo umusore yarashaka kwereka uno mugore, amwereke ukuri, amwereke mu byukuri ko umugabo we yama muca inyuma. Mugore yarumiwe, ariko mugabo wanje ese uri ni rwa rugendo rw'akazi ugiyemwo? Ndakwinginze umbwiza ukuri, ese ibingibi ndiko ndabonesha amaso yanje ni ibiki canke ndiko ndarota? Mva nyene sheri, hano waje gukora iki? Kubera iki uri ngaha? Hano wahashitse gute? Nawe ndebere. Mugore yarumiwe, umugabo yarakunda cyane. Ubundi nama nibaza impamvu muri no misi udasigaye unyitaho, nkabona atanu ko ukimakeya, kumbe kwari ukunca inyuma, kumbe warusigaye ufite abandi bakobwa ujamo. Ariko muri kano kanya ndamenye ukuri, ntabyo narinzi pe. Farenda gushimiye cyane kuba unyeretse ukuri, kuba ari wowe utumye menya ukuri ku mugabo wanje, ntabyo narinzi pe. Ariko sha ni ungambaniye, kumbe ni wowe wazanye umugore wanje. Mva rero mugabo ndakwirukanye kwa kano kazi. We ntabwo ubu ngubu waba umushoferi wacu, je n'umugore wanje. Hingo ngwiki we n'umugore wande? Mva rero ngubu ntabwo nkiri umugore wawe, kubera ko nyuma ya divorce yanje nawe, nyuma yo gutandukana jewe nawe, nzaguha ibintu byawe biri mu nzu yanje, hama nawe utumuke umvire mu buzima bwanje. Mva rero mu byo wampaye byose na kino kintu kirimo, rero naco nyene ndakigusubije. Gitore n'ibindi ndaza kubiguha, ariko umvire mu nzu yanje. Kandi ubu ntabwo nkiri umugore wawe, Ubundi nibaza kuki ku kazi baguhamagaye ngo ugende ukoreye umwaka wose, nanje bwanje bikancanga. Nkakubwira ngo tujane ku kazi tubane, ukambwira ngo ntibyabaho. Kumbe sha wari ugiye gufata uno mukobwa kugira ngo mujane mubane. Wari ushaka kunta umbeshe uyashira nyene uno nyene ni inshuti yanje nyene, nawe ndebere kirabesha. Kandi kigabo caje nyene kivuga ati mombe nari nkukomboye, kandi umugore byose yabyumva. Sheri ya inshuti yanje tujanye muri business, mva mombe ndakwinginze nyizera uno mushoferi yakubesha ubundi je ntabwo nakugambanira, sinaguca inyuma pe. Mugore shara arababaye cyane kuko yaguye mabona umugabo we atakimwitaho. Kumbe yaraja mu bindi bukobwa. Mushoferi nakindi yakoze yabwiye mabuja mubwiye ati mabuja ubu ngubu nkutware he? Mva rero muri kano kanyano wantwara muri restaurant, kubera ko ndakeneye ko twagenda ubundi tugafata ibyo kurya ndi kumwe nawe, ubundi tukaganira. Musore yarumiwe kuba mabuja mubwiye ati ndakeneye ko wanje na muri restaurant, jewe nawe tukicara ku ntebe imwe ubundi tukaganira. Mabuja tuganira ibiki? Oya tuganire nyene byinshi byerekeye jewe nawe, kuko nkeneye kukumenya birenze. Ndipfuza kukumenya birenze, kandi kindi ntuzasubire kumpamagara ngo mabuja. Ndabyumva
umusore nakindi yakoze yamubwiye umusore ati uzasubire kumpamagara mabuja. Umusore yarabirebye sawa sawa ndabyumva sinzongera kuguhamagara mabuja. Twasize umugore amubwiye ati we njana mu karesitora ubundi tugenda dusangire hama twibwirane nkeneye kumenya byinshi bikwerekeye. Ndetse na gwa rugabo wari rutandukanye n'umugore, umugore we yamaze kumenya ko ari rugambanyi ko rwamuca inyuma buri gihe, kuko umugore yari amaze iminsi abona rutakimwitaho, rutamuha keya, rutamuha n'urukundo, ariko byarangiye amenya impamvu ya byose, kubera ko yarufashe bari kumwe n'undi mukobwa, shamenya ko rwamarura muca inyuma, baratandukanye. Ubwo nanje ndakeka ko uyu munsi nuko nguko kagenze, nongera gushimira abamaze gukora subscribe mwese kuri no channel, ndabashimiye cyane. Nongera nibutsa n'abatarakora subscribe mwese kuri no channel muyikore nonaha, kuko no ku munsi wejo nzahita mbatamwo n'akandi gasobanuye k'urukundo kanaryoshe. Nongera mvuga ati yari Tavo nk'ibisanzwe, Imana ibaha umugisha. Ciao ciao. Aya basi akuye umunsi no kutukinjiye atagutinda, hari umukobwa basohokanye ndetse bamwambitse n'agapeta ari kukareba. Umukobwa ari kureba impeta, umva sheri ndagukunda cyane, wakoze kunsohokana kandi nta kibazo sheri, reka ndakurihire rero ibyo twariye hama ubundi dutahe mombe. Umusore yararishe, basanze account ye idakora, umva nyakubahwa ino konti yawe ntikora. Ngo iki konti yanje ntikora gute? Umusore arangije yasohokanye nyene n'umukunzi we, anamuporopoza mwambika impeta, ariko agiye kuriha ibyo kurya n'ibyo kunywa abanyweye bariye, asanze konti yi. Umva rero simbona nuko ngene nagushimira. Oya nyine wigenda, ese ugiye hehe? Ugiye hehe muri kano kanya? Si wavuze ko atanzu usigaranye? Cyane nyene ngiye ku muhanda kwiryamira. Kumba umugabo shaye yaragiye nyene kurara irondo ku muhanda shawe. Umva rero je nsanzwe mfise inzu nini, ushaka waza nkagombo. Umusore yabwiye umukobwa arangije ahita amwereka ko ibyo amubwira ari ukuri, yamuhaye kabitso. Siwe yaraje kumuhitana ngo agende kumusohokana, yaciye amusohokana yamaze kumwereka mu by'ukuri ko anamwikundira, bimwerekeye mu kabitso shawo yamuhaye. Wasize umusore asohokanye umukobwa ndetse banayigiriye kugurura sefu birira amafaranga, ubuzima buhinduke. Ubwo nanje ndakeka ko uyu munsi nuko nguko kagenze. Nongera gushimira abamaze gukora subscribe mwese, ndabashimiye cyane. Nongera nibutsa n'abatarakora subscribe mwese muyikore nonaha, kuko no ku munsi wejo nzahita mbatamwo n'akandi gasobanuye k'urukundo kanaryoshe. Nongera mvuga ati yari Tavo nk'ibisanzwe, Imana ibaha umugisha. Ciao ciao.